Desde la portería queremos mandar nuestras condolencias a las familias de las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos esta semana. Comenzamos a portería. Bueno, una semana más aquí en la portería, en este programa en el que hablamos sobre Madrid, Barcelona, Celta y Depor. Hoy estamos, bueno, los mismos de siempre y una cara que no viene tan seguido. Nuestro querido amigo Yago, ¿qué tal? Bien, bien. Nuestro compañero Chema. Que tal? Benvido a Iago. Grazas. E que teña cuidado que aquí hai moito canalla, Teño un enfrente. Bueno, un compañero más para Pues sí. defenderte un poco del Depor, ¿no? Exactamente. Bueno. Luego a mi derecha, el señor Julio Guerra. Muy buenas tardes a todos y a todos. Feliz e contento por un novo título que ganou o Barça. Feliz tamén por o xogo que desempeña o Celta. Felicitar aos do Deportivo un pouquiño tamén, a ver se van... Como un poquinho, que queres dicir? Hombre, hai que estar un pouquiño máis arriba, porque, oye, é un equipo... Pasiño a pasiño. Bueno, é boa letra. Entón, eso. Bueno, perfecto. Ahora seguiremos hablando del tema. Aquí a mi izquierda, un defensor del Celta, el señor Roberto, mi tocayo. ¿Qué Hola, tal? hola. ¿Qué Estamos tal? de buenas, felices. Bueno, eu creo que me podo defender diante do Depor porque, bueno, estar a un outro nivel nestes momentos é fácil. No, e por volumen Podemos tamén. tirar pedras desde arriba, tío. Non por moito tempo, Leo. Cuidadito. Bueno, y Leonardo. aquí el que falta, el señor Leonor, señor Leo, señor catalán barcelonista, el que me toca las narices de vez en cuando. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar aquí y aprovecho para formular una pregunta, si puede ser. Dime, dime. Llevo 3 días buscando información en internet y no encuentro la respuesta. ¿Con quién le tocó al Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey? No sé si alguien me puede aclarar esa duda. Sí. ¿De qué ano buscaches? Porque... No, de este año, de este año. Y no. Ya ¿Sabes con quién le llegaremos. tocó? Llegaremos a eso, tranquilo, que queda mucha temporada, quedan otras 2 competiciones para el Madrid. Aún puede entrar en otro sorteo del Real Madrid, ¿no? Para semifinales puede entrar. Bueno, yo creo que lo correcto sería empezar por lo que dice aquí el señor Leo, la eliminación del Madrid en Copa del Rey contra un Albacete, que podemos dar de opinión, que bueno, yo como madridista, pues, un partido en el que debuta Álvaro Arbeloa como entrenador, en el que los jugadores pues no lo dieron todo, una convocatoria para mí insuficiente, 3 atacantes solo. Llevó bastante plantilla del segundo equipo. Pero bueno, una eliminación más. Esto pasó hace 10 años. O Albacete, casualmente. tú que dices que non xogou, levou todos os xogadores en Madrid. O Albacete xogou con suplentes, de entrada, porque o Albacete ten circunscrito o seu traballo en segunda división, que é dos que vai abaixo. Entón non vale ese tema. Eu, desde o meu punto de vista, eu creo que é un fracaso histórico do Madrid. No, estoy de acuerdo. Es un fracaso histórico del Real Madrid. Pero también un planteamiento de Arbeloa muy malo. Muy malo. Es empezar... Non vos chamedes engaños. O Albacete xogou nas medidas dun campo de fútbol. E o Madrid, desde a época de Xavi Alonso, ven xogando os xogadores no despacho. Non xogan nun campo de fútbol nesas dimensións. Chegaron a Albacete e seguían ca mesma dinámica de eles son os que mandaban, son os que tal. Creo que sigo pensando que é un engaño o do Arbeloa, aunque teñan agora estes últimos resultados, porque siguen mandando e tomando decisións tanto no campo como fora do campo os xogadores. E así un club é imposible que funcione ben. Vale. É do meu punto de vista. Eu ¿Y qué coincido. diferencia podemos notar ahora con Arbeloa? Que lo que pasó hace 10 años exactamente con Zidane. Porque estamos hablando de la misma situación. Eliminados en Copa, en la misma fase de Copa, contra un equipo de segunda.
Y viene un entrenador que estaba en el Real Madrid Castilla y sube al primer equipo y tiene el mismo problema. Pero creo que Arbeloa no tiene el mismo peso que tiene Zidane. Ni tiene el mismo prestigio, ni... Pero Zidane fue nombre. Claro, Zidane por el nombre que tenía. Claro, por supuesto. Pero son momentos e etapas distintas, total. Son xogadores distintos, son maneiras de ver o fútbol distinto. Eu penso que Arbeloa non é entrenador po Madrid. Vamos a darle un voto de confianza. Acaba de llegar. Podenlle dar o voto de confianza que sea, porque primeiro para empezar a ejercer de entrenador do Madrid hai que facer unha pequena limpieza nese vestuario. Sí, aí... E hai outro aspecto, o fío do que falades, Leo, e máis ti. É dicir, hai unha cousa que é a seguinte, Arbeloa estuvo indolente outro día no campo, é dicir, non houve algo que dixera que se cabreara un pouco para dicir, oye, móvete por aquí ou móvete por outro lado. Eu creo, e xa o mantiven outra vez, eu creo que non é xusto, é dicir, o que se fixo con Xavi, e eu creo que va a ter moito que demostrar todo o seu papel que poda xogar Arbeloa no Madrid. Agora ben, é verdade que todo isto que acaba de suceder, que ganou 6-1 outro día e que ganou tal, pero iso non enmascara unha crise que hai aí. Unha crise que, como decía Leo, que hai unha cuestión que é a seguinte, é dicir, o que non pode haber é unha xente no banquillo que domine esa situación. O Madrid é moito máis que todo eso, e, polo tanto, se iso non se resolve, antes ou despois van a aparecer esos problemas. Vale. E Eu creo que eu voume ceñir as declaracións que dixo unha persona que xogou no Madrid, como foi Gareth Bale, que debe Pero saber... jugou que debe, pouco. Bueno, pero, algún título lle dou ao Madrid, aquela, se ti recordarás ben, como barcelonista, aquel casi rotura, o ainda o está buscando o Bartra, cando se lle escapou pola banda esquerda, non? Creo que recordas eso, non? Entonces, algún gol marcou, sí, despois moito tamén se falou das súas actividades extradeportivas, pero el é un coñecedor do que sucedía dentro do vestuario, non? E entonces el falou de que o problema de Xavi Alonso, nunha entrevista na BBC de Londres, dixo que o problema é que, si, el pode ser para ele é un entrenador moi non experimentado, pero coas ideas moi claras do que quere facer e demais, pero cando ti chegas ao Madrid, que ele estuvo aí varios anos e que sabe que lle pasou, porque esbozou con un sorriso do que quería plasmar nesas declaracións, é que non supo manexar os egos dentro dunha plantilla. Porque, oye, cando ti tes superestrelas nunha plantilla, non tes que facer tanto planteamento táctico ou tal, sino que tes que entrenalos físicamente, porque vemos que hai outras ligas que vemos que os xogadores a priori son máis preparados físicamente. El foise o vestuario da Mau, e creo que coincidimos a maioría dos que estamos aquí a falar noutro programa, cando foi o desplante de Vinicius. Aí foise o vestuario totalmente da Mau. E despois xa tamén onde se viu, non sei se vos fixaste nas imágenes, que lle pediu el facer o pasillo a Barcelona, sí. E salo francés, que nai eso. Bueno, pero parte terá que ver co non saber manexar os egos dentro dunha plantilla, porque ti tes... Pero falámoslo noutros programas, pero tú tes que ter un apoio, dicir, eu son un entrenador, ele é o meu presidente, ten que ir comigo a muerte, se confía en min. Sí, eu creo que hai tamén algo de problemática que se está cuestionando incluso a Florentino, non? Se realmente en este momento pois xa non está nas condicións óptimas para dirixir o Madrid, se está cuestionando a ese nivel, non? Quero dicir, eu coincido en eso. O Madrid é un gran equipo, pero tú non podes plantexar que dos xogadores, ou tres, ou catro, os que sexan, de alguma maneira desvirtúen o que tens que facer. O árbitro, o entrenador, para ben ou para mal, é quen ten que dominar esa situación. Con independencia de que cada un teña a súa opinión, que sempre houbo en todos os equipos e en todos os xogadores. Por lo tanto, o que hai que facer é dominar esa situación e non a fixo. E non tuvo o apoio de a dirección por arriba. Home, está claro que Vinicius tuvo unha incidencia dentro do que pasou con Xavi. A ver, non nos sabemos exactamente. Eu tamén me baso polas declaracións ao final do partido de Champions de onte do Madrid. Preguntáronlle sobre a salida de Xavi Alonso, non? O sea, que había sucedido tal, non sei que, el dixo, mira, eso
pois eu non podo facer nada, ou non podía facer nada, e por aí mismo sostuvo a súa declaración en falar da súa renovación, que el quería estar aí, que el quería tal, que entendía os pitos da afición porque pagaban moito por ir a ver esos partidos, pero que, bueno... Pero Roberto, tú Mira, acabas de decir que foi unha anécdota ou unha actuación que tuvo inicio. Non, isto se está producindo sistemáticamente. Unha entidade como Madrid, que é unha entidade moi importante, resulta que non podes ir a todos os campos de fútbol e que todo o mundo te silve a un xogador por provocación dese propio xogador. Entón, alguén Mira, terá que poñer... Mbappé, Pero bueno, Mbappé pero- lo dejó muy pero- claro ese día, que los pitos no eran merecidos solo para Vinicius o para Bellingham, No, pero que los realmente pitos eran para todos los jugadores, que todos los jugadores se los merecían, No. incluidos él. No, los No, pero pitos los fueron pitos- ¿Cuál fue la Pero diferencia? dicen- Ahora, motivos ¿cuál es la diferentes, diferencia de actitud el otro día en el partido contra Levante, el día de los pitos? El día de la pañolada, el día que se pidió dimisión al presidente, con el partido de ayer. La diferencia es evidente en la competición. Porque era Champions Por solamente. supuesto, yo creo que estoy, Estoy convencido de que sí. Y, En y la Champions el Madrid mentalidad se de los transforma, jugadores. los jugadores tienen otra mentalidad, el público va con Vale, con otro Eu ánimo. penso que Bueno, hai que... os xogadores do Madrid están engañando aos socios e aos aficionados. Teñen unhas costumbres xa metidas no corpo e vai ser complicado pois, que cambiar o chip. Iso é a circunstancia que ven o colista da primeira división española. Ven o Mónaco que non sei se está clasificado, eu non. Ya o golpe máis duro pois, é a eliminación co Albacete. Pero eu non lle vexo cambio de actitud, o máis normal. O Albacete que está casi en postos de descenso en segunda. Sí. Vale. Y Ya ojalá- habíamos dejado claro también un programa en que decíamos que también los equipos se crecían mucho en Copa. Digo, no es una excusa, pero lo vimos también, y no me dejarán mentirlo, con el Racing, ahora con el Barcelona. Digo, Racing, primero en segunda división, contra el primero de Pero primera. la actitud del Barça no La tuvo acti- nada que ver con la actitud del No, Real no estoy Madrid. diciendo eso, pero estamos hablando, yo lo que me refiero es que cambia mucho la actitud en esa competición dependiendo del equipo que te enfrentes. Y yo creo que eso también ayuda mucho al Pero Albacete. estamos vendo que o Madrid ten Mbappé dependencia, porque falta Sí. Mbappé e os resultados sempre van ser negativos. Casualmente el partido de Porque- final de Supercopa no estaba Mbappé, el perdeuse. Madrid cayó. En la Copa del Rey no estaba Mbappé, el Madrid cayó. Yo estoy de acuerdo, y lo dije también aquí. Pero se hace falta Parece Mbappé que para eliminar ese un equipo de segunda Madrid- división. Ese Madrid parece Pero- que son 10 jugadores y Mbappé. Pero non pode ser eso. Esa filosofía, eu creo que é un erro. O Madrid, calquer xogador que este na plantilla, pode xogar perfectamente en primeira división, en outro equipo. Por lo tanto, non hai justificación, desde o meu punto de vista. Que é unha anécdota? Evidentemente é unha anécdota, pero e tamén é a cousa bonita para que podamos estar comentando este tipo de cuestións que se suceden e tal. Pero isto é un síntoma máis dunha crisis interna que ten o Madrid, desde o meu punto de vista, non é unha cousa específica. E isto ahora, pois ganou outro día e resulta que ganou 6-1 onte e tal, está ben, pero o problema está aí. Ou poñen mao en este tema, ou é un problema, ou igual nin chega a final de temporada a Arbeola. Hai outra cousa que eu quero añadir, outra variable nesta ecuación que estamos falando do Madrid, de todo o que está sucedendo e tal, que temos que ver é unha doble variable. Temos que ver a evolución de Arbeloa e temos que ver tamén o que vai facer o señor Pintus, que acaba de entrar o Madrid, el como creo que preparador físico, o Madrid ganou creo que 3 ou 4 Champions. Robert, Algo que supuestamente señalaron que Xavi Alonso Eso é a decisión olvídate, eso é foi pasado. de mutuo acuerdo de separar Mira, os camiños porque non O non Madrid quería ten un que problema moi grande, xa non é Xavi Alonso nin Herbelo, ven xa desde Ancelotti. Aí xa colleron unhas costumbres Claro. que de momento non as diron parado nin a xunta directiva nin os entrenadores. Aí non se basa un preparador físico, non. ¿Creemos que son jugadores puntuales? Que No. son O problema do ciertos- Madrid é Eu non vivo Florentino. nese vestuario, pero a prensa cercana, pois din os culpables señalan nos co dedo, que é Bellingham, Vinicius, el francés, Valverde, bueno, os que máis e que poder de teñen no vestuario. Bellingham tamén se está empezando a falar
de que lle está gustando moito a noite madrileña, supuestamente, xa se está Pero, empezando a a falar ver, por aí. son E chavales, outra cousa, son e outra, chavales de 22, outra 23 cousa, anos. se recordades na etapa de Ancelotti, que isto non sucedeu agora, na etapa de Ancelotti, cantas veces Carleto non saleu na defensa de Vini, como se fora un pai. Non, que, o sea, e ademais con unha actitud que a veces era deplorable, creo que en varios campos, que millorou, desde que veu Xavi Alonso, creo que millorou un pouco, como que baixou unhos decibelios a súa El a ego. súa tal. Pero varias veces saleu Carleto como se fora un pai a decir, non, é meu fillo, hai que entendelo, hai que tal, non sei que. Que o millor tamén Vinicius non veu eso en Xavi, porque en Carleto ao final moitos xogadores do Madrid o dixeron que era como se fora o seu pai, ou algún mellor ainda como o seu abuelo. Entonces, Roberto, que estamos falando que tú é un problema de psicólogo, máis que de decisión técnica. Home, hai un tema que en psicología necesitamos, o sea, os psicólogos necesitamos todos o mellor ir algunha vez na vida ou tal. No deporte, aí, o sea, os golfistas, que é un xogo individual, aquí que é un xogo colectivo, que se baixa o rendimiento dun xogador, pois tamén derán, necesitas, a psicología deportiva está, hoxe en día hai nutricionistas, o preparador físico, o que fai as Pero non é tácticas. problema do Madrid. Permíteme hacer una reflexión. Llevamos 10 minutos hablando de la crisis del Real Madrid. Que Cervelló no llega a final de temporada, que si Vinicius y Mbappé pueden encabezar una revolución. Sin embargo, están segundos en la Champions y segundos en Liga a un punto del Barcelona. Una crisis Coño, bueno, pero curiosa, ¿no? O golpe que levan cun Totalmente segunda. de acuerdo. Xa, pero a Totalmente de ver, acuerdo. estamos falando Puede do Real pasar. Madrid. Puede pasar. Y ese Que partido... presume moito, o mellor equipo do mundo, di moitas veces. Pero Julio, ese partido, contextualízalo. Venían de perder la final de Supercopa. Acababan de cesar al entrenador. Dejan a 10 titulares en casa. Bajas. Juegan a domicilio Con- con equipo de segunda, que siempre Que me quieras está que no. dicindo que quixeron quedar eliminados da Copa. No, pero el tema contexto anímico- era el adecuado para quedar eliminados. No, o Madrid... Tamén Porque pienso- yo estamos eu falando comparto- do Real Madrid. Tamén es pienso igual. que venía É con que un par de- anímico moi co malo, Chema, o que como comentario que fixo un pouquiño, o Madrid xoga quen xogue, teñen que dar un nivel. Pero tú piensa en el Sean partido do Castilla piensa- B, teñen Julio, que dar. piensa en el Está- partido del Barça. Pero Salen con todo, con su esquema habitual, personal arriba. En cambio, el Madrid ya salió al ralentí. Con muchos jugadores. Pero eso entonces é falta de actitude, non é Claro. que... El contexto. Costoulle o Barcelona ganar o... Sí, bueno, pero la actitud fue otra, ¿eh? Sí, pero vamos a ver, mira. É dicir, afortunadamente, o que ten o fútbol é estas cuestións, que hoxe estás aquí e hoxe o Madrid pode perfectamente ganar a Liga. Estadísticamente do que hai aquí. Por exemplo, perdeu o Barcelona. Moi ben, perdeu, e está a un punto. Pero Barcelona outro día probablemente, desde o meu punto de vista, foi un dos mellores partidos que xogou nesta Liga. 5 tiros ao pau, non sei que, 3 goles anulados, algún deles moi cuestionados. Pero estamos- Eso é o que quería chegar. Pois Ese é. gol Bueno. que lle anulan ao Barça, pues, están acabando co fútbol. Pois eso. Por ese Por un centímetro non milímetro. lle poden anular un gol. Pues yo no estoy de acuerdo contigo, Julio. Vamos a ver. Mira, Hablamos de trazar una línea. Hay que trazarla en algún punto. Está hablándose de cambiar la norma y pitar fuera de juego cuando está medio cuerpo más allá de la línea. ¿Pero dónde la trazas? ¿En el corazón? ¿En el pecho? ¿En el brazo? Siempre va a haber Pues tranlle que un poñer 20 milímetro. ou 30 No, hai que tomar, a ver, Sí, pero ten que haber un margen, é o que di Julio. Con ¿Pero 3 margen para quen? centímetros, con 3 para que te centímetros defiendan non ou é para que nada ataquen? fácil. E ainda que teñas un monitor diante, Pero tes non se 4 pode. árbitros Tempo a vendo, reacción. é imposible. Tú como xogador, se estás cubrindo, che está... Pero non quería entrar en eso, Leo, que non quería entrar justamente en unha polémica desas características, senón que no cómputo, desde o meu punto de vista, insisto, no cómputo global, foi un dos mellores partidos que fixo o Barcelona. E aí o test, e perdeu. Entón, eso que pasa? Que permite que mañán igual resulta que volve a perder o Barça e está o Madrid encima. Por tanto, o que decíamos aquí, o que decíades vos desta parte, pois non pasa absolutamente nada. E iso que nos genera nos que podamos polemizar con cuestións que están sucedendo aquí. O Madrid está vivo, claro que está vivo. Ahora ben, non é menos, digamos, importante analizar o que modestamente podemos facer aquí do que está pasando no vestuario, non? No Barça en este momento non pasa, pero se ten dos partidos tamén que se lle vai que perde na casa, pois xa se está No, polemizando. si pierdo hoy, tenemos un Por problema. exemplo, Pero hai algo que tamén quero señalar. Por exemplo, a raíz tamén do que dixeches de que hai unha crisis e o Madrid
vai segundo. Tamén A un comentaste punto, a un que punto. non é nada. Comentaste ainda falta moita liga, o sea, Por ainda falta eso. todo a hacer. Terceras Tamén en Champions. tamén comentas di Chema de que, vale, queda ou sabemos todos que quedou eliminado co Albacete. Home, que bonito que pode ganar sin ofender os madridistas, non? Pero qué bonito que lle puede ganar un Albacete a un Madrid ou un Barça ou Por tal, porque suposto. se fora como a matemática, que supuestamente din que tampouco é como chama? Ahora foi se Con me... eso que bonito que estás dicindo. que exacta, pois sempre ganaría o Madrid ou demais. Sí. Pero eu o que quero decir é algo que dixo Leo no programa anterior. Temos que cambiar eso de en 22 anos cantos campeóns ha habido Tres. na Liga? Tres. 3. Eso hai que cambiarlo. É imposible loitar contra eso. Eso non pode ser. E vouno decir sempre, cando o señor Tebas, cando vexo o programa, que para min faga un cambio de verdad, non subíndose o soldo, que bueno, cada un gana o que pode xerar o Pero demais. vaite un pouco Pero raro, non sei cando a que se te cambia, Ya refieres. empezamos con las finanzas. No, no, falla, pero es que, pero a ver, Bueno, vouche a ver. decir por qué. A ver, o único Mira, equipo vouche que decir pode por qué. ganar unha liga No, si, pero é que depois eu é do teño- Madrid e do Barcelona e do Atlético de Madrid. Pode Pero meter que- por medio, pódese meter como se meteu no seu día. Hai que Guerra, dar pero hai que parabéns. O mira, Deportivo, claro. cando o Celta ainda nunca se meteu tampouco nun, Pero nun vamos a título ver, de liga. pero O sea, vamos- que son pero cousas- vamos a ver, Bueno, no, pero pero- el Celta de Vigo pero se vamos a centra ver en por qué. Europa. Pero vamos a ver, Seguramente. pero por que digo eso? A colación do que di Leo, Eso de non que en influye 22 anos solamente hubo 3. E que pasou E na la Liga diferencia en Inglesa Copa? ¿Sabes co por qué Leicester? eso? Co Leicester que pasou? Oye, se ti fas un reparto máis equitativo e lle das diñeiro, non con diñeiro Pero eso son se as fan os televisións, equipos, eso- porque eso é o Abramovich imposible. gastou un montón de cartos, bueno, despois veu Trump e quitoulle, Pero sabes, también estamos hablando de la mejor liga del mundo, donde ¿Cuál? los equipos son muy distintos a los españoles. Pero ¿por qué? Porque la Premier League, un partido del ¿Pero por qué? Brighton contra el Manchester United, a lo mejor el Brighton le mete 5. No, pero por que son millores? O sea, por que mellor a Liga Inglesa? Coño, porque teñen mellores xogadores. No, pero porque hai máis cartos, entonces non se quere que se fale de verdade. A Vale, única pois unha forma, pregunta que che vou a única facer. forma Sabes o hai presupuesto un do reparto Celta? equitativo. Verdad? Eu non falo de Pero, reparto escoita, máis tú sabes o equitativo. presupuesto do Celta, non? Si, este ano 105 Ese millóns. O sea, presupuesto, tú, claro, porque nos estás indicándonos que se move por diñeiro. Tú o presupuesto que ten o Celta é para moverse no sexto puesto que está. no, pero mira, con ese a ver, xogadores no, de pero fora. eu quero che decir algo. O Celta está salendo ben o No, modelo. pero non te me dices Está saliendo ben, Bueno. o modelo dos canteiranos como está utilizando Ahora Barça, vamos, pero ahora Barça vamos porque non tema hai Celta. cartas. Ahora vamos tema Celta. Pero Vamos a hablar si también un poco lle del- deran 60 si lle deran 60 millóns comparto máis. nada, Es que Si lle deran ahora- 60 millóns máis da ahora vamos televisión, con el Celta, ahora pues vamos con el entonces- Celta. Pero unha vez Vamos máis, a Robert, seguir. pero tú crees por o presupuesto que ten o Celta debería estar sexto? E por que non? Eu é que entendo, Roberto, que está No, dicindo que según teña presupuesto, os oye, equipos van ser Tú acá, a competitivos. la pregunta que fai aquí o coordinador do No, programa, eu dixen que por cartos, o sea, Que por se move por cartos, cartos. non se ganan o non se fan os equipos e tal. Eu entendí Pero que ao revés. se o Celta con ese presupuesto que estás dicindo ti está sexto, imagínate con 60 millóns máis que podía fichar un atacante desequilibrante Igual e un está- medio alto que reventara aí e que aguantara entonces que por calidade dos xogadores, por diñeiro, Bueno, non acabas de no, dicir, no, por a diñeiro. ver, Que presupuesto ten o Atlético de Madrid? o Atlético de Madrid debe andar, non sei exacto, pero debe andar por los 200, 400 millóns por aí. Para min, con todo respeto aos aficionados do Madrid, do Barcelona, de todos os equipos, o Atlético de Madrid é o equipo máis completo da Liga. No, Ten bueno, dous para nada. equipazos. Para nada. Bueno. No estoy para nada de acuerdo. Por eso, pero eu sí. Eu penso que A ver, sí. eu creo que o ten- que lle falla ao Atlético é É o Cholo, pa min Simeone, é o que creo que entrenador. xa é Pa momento min- de que pa se min vaya. o Cholo non é un entrenador, é un motivador. El motiva, pero de sacarlle un millor rendimiento a eses xogadores, pois eu creo que non o fai. Bueno, vamos con tema Barcelona, para apaciguar un poco las aguas. En Copa, ¿qué tal el Santander? Pidiendo un poco la hora, con Pero- jugadores titulares. Pero o importante deste é pasar a eliminatoria. No, no, Ahora temos felicidades. un rival bastante duro, xa sabe Leo, que é o Albacete, que eliminou ao Madrid. Home, claro. A
sea, non é pero fácil. eliminaron a Madrid entonces. Sí, pues, Sí, eu pero polas van a- imágenes que vin. Un navallazo mandaron ya, sí. Pero parece que van El a queso cambiar. mecánico. Parece que van a revisar eso, que hubo moitos xogadores que estaban no equipo. No, que yo creo que van a revisar porque el Albacete metió 3 goles y no E non estaba en el guión. Eu aparte da Creo que os xogadores iban a revisarlo porque creo que os xogadores Da do Albacete iban derrota con do- navalla. Sí, a Iban ver, con da- navalla. Y en Liga, Repuesto del Albacete. ¿En Liga qué tal? El otro día partido contra la Real. A ver, Un o Barcelona partido- ten unha costumbre por os anos e por todo que lle gusta dar emoción á Liga, é dicir, o Barcelona non se deixa perder es un ante a ca- Real es un Sociedad, campo que- es un campo o que Madrid non siempre se se le podría complica. poñer a un punto, entonces quere dar emoción. Y es un campo que se le complica todos los años al, Sí, cierto, al sí. Barcelona. Perdón que es la dixo que verdad. se non se deixa perder. Pasou tamén con Eu deixaron entendo que o Barça dixose, perder para que para darlle emoción á Liga. Eu dixen 2 veces, vou dicir a terceira. Para min foi un dos millores partidos do Barça. De todas formas, yo no, No, no recuerdo un partido en el que un equipo remate 5 veces al palo. Claro. Estamos falando dunha Real, que non é un Sí, equipo, claro, para min, estamos hablando de é unha un bo Real equipo, Sociedad o sea, que- un equipo completo, que con solo bons solo xogadores. está jugando- Bueno, é un Liga y equipo, a Real Copa. Sociedad é un equipo que está despertando ahora porque empezou empezou moi Costoulle, mal a sí, temporada, sí, quitaron quítaselo llevar un os rato, quítaselo xogadores. un rato. Pero un accidente. O outro día foi un accidente do Barça. Pero bueno, Un pero era... accidente. Un accidente, pero no. Yo Ahí pienso que la Real Sociedad dio un muy buen partido. Pero si eu non digo que... Muy buen pero- partido. pero- Eso no es para accidente. Pero acaba de decir, pero Ese partido 5 te lo tiros puede dar sopados, cualquier otro 3 equipo. goles Y- anulados, algún desos discutibles que eu xa non quero entrar a Bueno, polemizar. también Pero Joan ahí está. García tuvo uno que otro error ahí. Que, Pois ojo. posiblemente. Pero aí o tío Pero vamos a analizar o conxunto tú eres entrenador. É dicir, tú crees que xogou mal o Barça? No, para nada, o Barcelona Pois xa é, está. pero No. cualquier equipo do mundo Pero Es tiña que vol- marcar os goles, non marcou a Real Sociedad. Volvemos que a lo tirou mismo. 3, 4, Como dijo 5, aquí Yago, ya es marcou dous, la Real marcou. Sociedad. punto. Es la Real Sociedad, que Pero no, bueno. no es el Elche. Pero tuvo tuvo cosas de efectividad, fútbol. Pero a Real Sociedad estuvo efectiva hacia portería, Claro. contraria, por eso ganou o partido. E as cosas do fútbol, que a veces non entran, non sempre entran, entonces, efectivamente. por moito que domines, por moito que queras ir polo partido, se non entra, non entra. Pero es cierto que el Barça es esclavo de su sistema de juego. Muchos jugadores delante de la pelota, defensa muy adelantada, te llegan 3 veces. La mucha llegada claridad. ahora de Cancelo. No es normal que cambiará tú algo. empates a uno, después de remar y remar, y a la jugada siguiente te meten en el segundo. Sí, Sí, es como un que error moi un- grande por parte do Barça. Claro, es decir, a veces hay que jugar con un poquito más de precaución y no permitir tantas ocasiones de gol tan claras. Totalmente de Y acuerdo. yo insisto, Y- en Champions eso no va a pasar factura, ¿eh? ¿Y Cancelo? ¿Crees que cambiará eso? Porque Ya lo pensamos que hablamos. es un lateral que es un poco eu creo ofensivo. que sai o mellor na canteira. O Cancelo. Creo que hai mellor xogadores na canteira do Barça que o Cancelo. De hecho, Bueno, el otro día me sorprendió. El Entró drop, por la que ahora izquierda. sale también. No, pero entró por la izquierda, cuidado, ¿eh? Que me A mí sorprendió. non me parece xogador po Barça, pero bueno. Pero, Hai que o su fichan é por algo, digo, non sei, eu Por cierto, non- por cierto. un xogador una anécdota, por cambiar un poquito la dinámica. ¿Sabéis el único equipo de primera división que uno remató al palo? non teño Bueno, sí, esa ¿no? estadística. El Celta. Ese. Hombre, porque metemos por eso estamos sextos. Será porque no rematan a portería, pero bueno. No, bueno, a ver, estamos estos por eso, pero que solo, a ver, estamos a 2 puntos. ¿Qué tal el partido contra el Rayo Vallecano? A 2 puntos contra o quinto, o sea, do quinto que é o Español, empatados co Betis. Eu creo que, home, estamos nunha boa dinámica. O único que me preocupa, o sea, ahora que... Ya le di cancha ahora. o que di do Celta con Rayo Vallecano, un partidazo, home. Creo que, a ver, Guerra que No, estuvo aí, estuve en Alié. que fale el, que llega, parece No. o ambiente... Moi o- ben, a ver, e ahora mismo o Celta é un dos mellores, para min, un dos mellores equipos que xoga o fútbol na primeira división. Pois xa teñen un esquema no cal se meten moitos, o que é os laterales po centro do campo, que me estuven fixando, porque estaba ali, teño curiosidade a veces polas cousas, e Mingueza e Carreira métense muchísimo hacia o medio. Estabas collendo ideas tamén. No, gústame, digo, coño, porque fan tantas ocasións, métese muchísimo tanto Mingueza como Carrera hacia o medio e deixan os laterales, por eso o outro día destacou muchísimo o Brian Zaragoza, porque xa un montón de campo, Mingueza metíase por medio e entraba. Eran horas tamén, Sí, fixo un señor partido. porque se esperaba moito del, a min o inicio de Liga del non me gustou nada, de feito defraudoume. Ahora sí parece que está volvendo a coller ese como estaba en Osasuna, que era un xogador desequilibrante, como que lle faltaba, non sei, pero... Gustoume Bueno, moito está o volvendo xogador porque do Rayo, hai que- o Isi.
Palazón. Isi Palazón. Hai que ter conta que el non fixo pretemporada o Brian, entonces coller a veces certos xogadores, coller a dinámica do Hai que equipo. pensar que hai que aplaudir outra vez a Claudio porque debutou outro rapaz da canteira. ¿Y qué os Sí, pareció? Murcio, madrileño. Estáis alabando a Brian Zaragoza, pero yo creo que no tuvo un comportamiento muy deportivo al tirar el penalti, cuando no era el designado. Bueno, a ver, ali, visto desde en directo, fixeron Joel e pediulle permiso a Marcos Alonso. Es igual, no parece de un compañero, Sí, ¿no? hombre, bueno, está pedindo, o que iba a lanzar, pediulle permiso. Un poco egoísta. No, a mí Egoísta. pareceu ben, fixo a xogada, pediulle permiso ao que iba a tirar, e os parabéns e tira. Hombre, necesita coger confianza. Se este un señor penalti como siempre entrenador es una opción. di que teño que tirar o penalti, se estou en boas condicións, e despois tens que dar o tiro, hai que manter ese criterio. Sí, pero aquí hai pequena diferencia, Chema. Iso non falla, Julio. É que, é que Brian, que non iba a tirar é o que tira normalmente, que Aspas e Marcos No, Alonso. Marcos Alonso y Vingueza. E Aspas. Pero neste caso que estaba Marcos Alonso para tirar, además que se ve desde ali, Brian vai e pide permiso. Bueno, Entón aí o entrenador non ten que meterse para nada. Unha vez que lle pide permiso ao seu compañeiro, Home, únicamente que estén os dous para tirar os penaltis. No, neste caso era Marcos Alonso, pero a xogada que lle provocaron o penalti foi a Brian. Bueno, Pero, Guerra, ti como entrenador, todos esos aspectos fálanse, xa sabemos que os penaltis fálanse, se falan, fala. pero igual as faltas, non? Un tiro por la dereita ou por la izquierda, tiro lo tío, tiro outro, non? Claro, Son sí, aspectos técnicos. Eso está entrenado, xa se fala, tú unha penalti, tú unha falta. Sí, siempre hay lanzadores de corners, de faltas. Bueno, vamos a cortar, vamos a ir a cortes comerciales y ahora volvemos. En Fisaude queremos coidarte. Fisioterapia traumatolóxica, xeriátrica, deportiva e neurolóxica. En Fisaude dispoñemos das máis novidosas tecnoloxías. Ofrecemos tratamento integral para recén nacidos e asesoramento en lactancia materna. Clases de gimnasia hipopresiva, exercicio terapéutico no embarazo e fisioterapia grupal para bebés e mamás. Pide cita no 988 270951 ou en Clínica Fisaude, en Aller Ulloa 50. En Fisaude, coidamos de ti. Clínica Principal, centro de medicina xeral e especializada ao seu servizo no Carballiño. Dispoñemos de recoñecidos profesionais e tecnoloxía punta aportando solucións aos seus problemas de saúde. Chámanos ao teléfono 988 27 15 62 ou consulte a nosa páxina web clinicaprincipal.com. Estamos en Rosalía de Castro 27, no Carballiño. No Carballiño, psicotécnico Xoán 23. O teu centro médico para renovar o permiso de conducir ou de armas. Levamos máis de 25 anos coidando da túa saúde. Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988 27 15 62. Psicotécnico Xoán 23. O teu psicotécnico no Carballiño. Bueno, regresamos del corte comercial. Ahora toca hablar un poco del tema Segunda División. Aquí el señor Yago, Deportivo de La Coruña. ¿Qué tal el fin de semana? Una remontada, 1-2 contra el Almería. ¿Qué tal? Bien, un partido importante contra un equipo que tenemos las mismas ambiciones, creo que el mismo objetivo. Y bien, yo para mí, pues sinceramente, estoy ahí con un jugador que no sé por qué no sale, y de hecho todas las veces que es titular nos costó ganar o perdimos, que es Stoichkov, está emperrado con él, y aparte que yo veo muchos cambios, a mí me gusta mucho este entrenador, pero algo de criticar es que varía muchísimo la alineación, y no tenemos un bloque ahí, pienso, que no tenemos un bloque centrado para la liga es muy larga, hay que hacer cambios y tal, pero variamos mucho en la defensa, eso creo que nos causa bastantes problemas, pero bueno, se ganó el partido, otra vez Jeremai dando las suyas, recital tras recital, y nada, Chema pode decir... Bueno, vamos a ver, eu creo que foi un partido importante, decir, o Deportivo que pasou uns partidos mal, que fixo mal, a pesar de que algunha contradición en canto ao xogo que fixo co resultado, é dicir, eu creo que hubo algún partido que pudo ganar, pero en todo caso está aí. Outro día foi, como di aquí, un antes e despois. Eu creo que o Deportivo ten
un partido fundamental co Racing Santander, que vai de primeiro, que aspira que xoga o domingo en Riazor, despois vai a León, e despois vai a xogar co Albacete. Co Albacete igual está enchido de emoción porque elimina al Barça, pero ainda non se xoga. Bueno, serían dous. Que? O Deportivo e o Albacete que eliminaron o Madrid, non? Sí, bueno, pero non para iso é habitual, o de eliminar o Madrid sempre foi bastante claro. Queremos dicir que eu creo que o Deportivo está en unha línea que pode xogar, digamos, aspirar a ascender, eu creo e confío que sexa así, que quede entre os dous primeiros, pero bueno, hai cuestións de matices que apuntaba aquí, que si efectivamente se ven oscilacións por parte do entrenador en canto a xogadores. Eu do Stoico teño as miñas dúbidas tamén como a ti, non? Pero tamén, pois, se puximo Navarro que non está xogando, se nota moito. E hai unha cuestión que é a seguinte, eu creo que tanto Jeremai como Mella tampouco está xogando de titular habitualmente, non? Entón, son xogadores moi potentes para a segunda división, non? E eu creo que aí va a haber un antes e despois en estes 3 ou 4 partidos que veñen aquí, insisto. Si se lle gana ao Racing, que vai de primeiro, despois el León podría ganar perfectamente, e bueno, e aí está, vai a estar aí arriba, pero bueno, hai un tramo de 8 ou 9 equipos que están a 4 puntos, non? Recórdame en que posición está el Deportivo? Cuarto. De cuarto. Cuarto, pero a poucos A 4 puntos do primeiro, é dicir, non, incluso do primeiro, creo. O primeiro ten 38, se non me equivoco, o Depor creo que ten 35. En definitiva, si gana o próximo partido o Racing, creo que queda un punto. Sí, por aí. Caso. Ahora mesmo do exacto, Racing. non sei. Pero bueno, en todo caso, está aí xogando. Eu, gústame como está xogando, non? E gústame o planteamento que ten o propio entrenador, con esas discrepancias que coincido con el, en que a veces non se entende moi ben, non se entende moi ben a cuestións así de matices, pero bueno, ten unha plantilla bastante boa para a segunda división, pero a segunda división é moi difícil ascender. É moi longa. É moi longa. É moi longa. Por algo es la liga de hipertensiones, Claro. Eu podo entender os cambios por querer que estén todos enchufados. Sí. O sea, no momento que necesito a alguén que digo, pois tes que estar al 100% porque hoxe conto contigo e mañá non. Non, máis que estado a falar ben, tanto tú, Iago, como... É unha liga moi exigente e moi larga. É dicir, ahora mismo, se facemos un pequeno resumen, creo que hasta o 8º puesto está todo igualado. Todo igualado, sí. Entonces, aí di o que é a liga, que é grande a liga. Entonces, pues, eu entendo que o entrenador pues, querrá darlle minutos a fazer ese cambio para estar, o que decides, bueno, enchufados. Que vexo ao Deportivo como meterse no segundo puesto, sí. Eu, polo fútbol que vexo, o Racing Santander vexo un poquinho máis. Cunha marcha máis diferente. Por eso falaba eu, se o domingo lle gana, tamén hai un antes e despois. Vai ser un partido complicado, pero depois o que é obrigatorio para o Deportivo teñe que ganar a Cultural. Claro. A Cultural e o Albacete se quere estar aí arriba, eso ten que ser obrigatorio. Evidentemente. Depois, para co Santander, pois é un partido a disputar que vai ser moi complicado. Hai unha cousa que eu non acabo de entender do entrenador. É dicir, que é a sustitución de Germán Parreño polo actual porteiro. Que para mí non era mal porteiro, ou non estaba facendo mal. No, a verdade eu non entendo, porque se ten uns partidos malos tal, a ver, si é certo que a principio de Liga queríamos traer ao Fernández, falárase co Sevilla non houve oportunidade, pero de vir estar facendo uns bons partidos, como de repente para sentalo, o sea, chegas tú e a primeira semana, pum. Home, eu sou un Germán e pásame eso, pois diría, joder, que estou facendo mal para que xa me sente tan pronto chegue este home. Pero nun equipo, a veces hai que ver como entrenan. Sí, obvio. Un entrenador non toma unha decisión a lixeira. Porque tuvera 2 ou 3 fallos, non. Actitude, non? Claro, hai un detrás, un preparador de porteiros, uns entrenamientos, e pues mira, é o momento de darlle a oportunidade a este señor, porque o está facendo mellor e ten máis confianza, pero non por errores son errores... No, obviamente. No, pero por eso someto aí, non? É dicir, que precisamente a veces se botan falta que o Stoico ou algún outro xogador que se falaba por aí, que fora precisamente o porteiro que non era unha peza que estuvera en cuestionamento por parte da afición ni nada. Non, nada. Pero bueno, en todo caso é unha decisión que está aí. E vamos a esperar, non? Os que somos do Deportivo, pois evidentemente esperamos o mellor e vamos a confiar que así sexa, non? Os veis en primera? Sí. Sinceramente, sí. Sí. Noutros anos diríache que non, pero eu penso que sí.
hai equipo e estáse facendo as cousas para que sexa así. Pero Ojalá sea así, os porque- vedes en primeira en cantos anos? Home, depende, se son de 6 meses os anos, pois igual en 6 meses. No, Roberto, eu ojalá que este, porque unha é bo para o fútbol. Claro, e para o Home, fútbol por fútbol galego. galego E tú, como celtista que, pues, eu entendo É que o che primeiro gustaría- equipo de Galicia que este en segunda, Claro. Seamos sinceros. Bueno, por eso en Coruña, das veces que ou se canta en Galicia, cántase Galicia celtista, Coruña madridista. Non sei. pois non entendo eso. Porque el Celta cantera Barça de toda la vida. Pues yo creo que el Deportivo es uno de los equipos con más masa social de segunda división. No, sí, a ver, Contando hai que ver. con Porque Málaga, el deportista es muy A ver, importante. aí sí teño que decir a verdad que eu estuve en Balaídos cando estábamos en segunda e éramos 6.000 e pico, 7.000 aficionados. Porque hai que estar... Ahora levamos, o sea, pois temos unha masa social máis cohesionada, máis esa presidenta Despertou o celtismo. Non te me vas está con facendo... poñeiro, No, estou falando do tema social. Vale, sabes? vale. Pero debemos venir. Estamos falando de que hai, o sea, hai outro clamor No, hai polo outro Celta sentimento. en Vigo. Outro sentimento que eso, o sea, pero é hai máis máis social. a prol do Deportivo. Pero bueno, eu vexo que no Deportivo, o sea, Pero vamos a ver, en ¿cuántos socios tiene el Deportivo en Primera Federación? Non sei, pero Os mismos casi que ahora 20 e pico mil socios. No, a ver, ese é un... A masa social do Deportivo Entonces eso de que en- Coruña es madridista, pues no. Pero había moitísimos miles en Bueno, primeira eso era por federación. meterme con él. Tamén No, pero que é normal, pero aí hai que cuestionar. Tú acabas de poñer o dedo na chaga. É dicir, se resulta que cando íbamos mal en segunda división había 6.000, é que tampouco ten un aporte importante a afición. O sea, estás diciendo que No, el Celta a ver, es un que eu- equipo de moda. Eu penso o Celta que non é ningún equipo de moda, pero a ver, eu non son un tronco e eu reconozco as cousas. Eu creo que a masa social do Deportivo, o sea, tira máis do equipo que nun momento que vivín eu que do Celta. Sí, está, eso é bien. Ahora, vendo, o sea, o que pasa en segunda división, que é moi difícil ascender e demais, e que hai moito equilibrio. É diferente coa Liga de Primeira División, que estamos os 6 que estamos liderando e nada máis. o Estamos liderando, o celtismo Claro, despertou A no... ver, Están subiditos. nos seis os seis No primeiros, fútbol hai que disfrutar do momento, que non é fácil. por eso. Eu creo que o celtismo despertou no Claudio, sinceramente. Cando empezou a meter a xente da canteira, e viulle outro sistema o Celta, aí empezou a despertar o celtismo, Xa porque Bueno, aí, hasta ahora a ver, era unha afición dormida, lógicamente, triste, lógicamente os resultados Ya no se olvida del acompañan. Deportivo, ¿te das cuenta? Ya estamos. Ya no se olvida del Deportivo. Lógicamente os resultados acompañan, despois o problema que había entre a alcaldía e No, pero a bueno, xente eso, e tal, hai que despois sentirse ahora xa... orgulloso do fútbol galego Está porque ben. está moi ben o Deportivo, está moi ben o Celta. Estamos de acuerdo también que va a ser Entonces- muy bonito No, poder claro, a ir ver, a Balaídos, eu- poder mira, ir a... xa o di Borja Eu Iglesias, que era un Acordaros derbi en cuando había Ribeira. tres equipos en Primera División, con el Compostela. Con Compostela. Pero bueno, eso vai ser difícil velo ahora. A ver, eu Bueno. solo fago a forma de a veces de burla, de Sí, tal, de que, pero claro, oye, que este o Depor en Primeira División para Galicia é bo. Come claro. po Pero, Celta. po Celta tería o mellor 6 puntos máis dos que ten, Sería unha motivación a maiores po Celta, intentar ganar os 6 puntos. Claro. Y no olvidemos Porque ahora que es que un fas- equipo que ha ganado la Liga. Pero- Home, claro. No, ahora Un que histórico ya. che gusta botar contas, vouche dicir unha cousa. Cantas copas do Rei ten o Celta e cantas ten o Deportivo? Ya me das con el Ya va a sacar la Intertoto, por favor, ese tema no se toca. Vamos a Vale. ver. Vos podríades ter Por títulos exemplo, en España, ou pero bueno, ligas, nos temos ou ligas, aí o sea, por Europa temos unidas, sabes? É bo velo, é como- bonito como- este é- título. La Interbobo le Que dicen anda ahora. ben, anda ben en Europa, é dicir, o Sí, bueno, mañá, anda mal. no, Holanda mal. Ahora que falas de no, Europa, mañá é o partido, Mañá é o partido clave. mañá é o partido clave, Clave. donde Contra o Lille. pois si se gana, pois estamos na siguiente ronda. Claro. Que fai Matemáticamente, falta. yo ¿Cómo? creo que no, ¿eh? Sí, estaríamos na siguiente ronda. Entre non os 16 primeiros. directamente. Dependería de vosotros, que é diferente. Habría que xogar a... Si gana os 16 avos. A ver, creo, os non? 8 primeiros pasan directamente, como na Sí, Champions. sí, sí, E os E despois do 16 9 hasta o 16. 16
xoganse unha previa. Entonces, estaríamos Pero vamos a en ver. a previa. Pero se non me equivoco, faltan 2 jornadas todavía. Sí, pero bueno, ganando contra o Lille, que vai ser un partido Pero a moi pregunta que che difícil. leo, estaría. o Celta, se gana os dous, clasifícase, non ten que xogar a previa esa do octavo. Se gana gana o os dous. siguiente partido xa, a ver, non digo que está na siguiente ronda. O sea, que ya no baja de... No, Pero non sube directo. playoff. No, No, está. directo non. pero Roberto digo quere está- decir que oye, xoga podelle os tocar, como se despois fóramos habría- 16 avos, creo que son Despois ahora. habría que Sí, ver pero que se equipo gana lle os dous, toca. metes entre os octavos e xa non ten que xogar. Xa non ten que xogar esa Exactamente. previa. Creo que O sea, Pasa está, directo. está salvado de no quedar eliminado. Bueno, de eu Europa vouche League. decir, se Hay queres que ver- ganar. Salvado no, Hay que Salvado ganando. Ahora vouche Despois- dicir outra cosa, se queres ver grandes siestas europeas, Vete a ver al Gijón. pon calquer partido do Deportivo, pódelo ver. Home, O primeiro equipo que ganou en Múnich, que non recordei nas redes sociais onte, por exemplo, o primeiro equipo en ganar en Múnich en Europa, dime quen foi. A ver, O Celta non. Eu solo por unha cuestión de orden, señor moderador, se quere, pois, un día facemos un tema de recordar Monográfico, de sí, cousas claro. históricas, pero ahora mismo estamos falando Para da actualidade. que el señor Chema me saque los álbumes de fotos de 1920, O fútbol 1930. pasado non entende de presente. Pois por eso é o que estou Claro. falando. Aquí nuestro Roberto solo sabe de cuentas, ya sabemos. Hombre, No soy- sabe de mira, tiempo, sabe de cuentas. por meterme un casualmente poco con o Deportivo ustedes, está facendo unha ampliación de con lo capital joven que ahora soy, mismo. creo que memorias del Depor en primera tengo muy pocas. Muy poquito, ¿no? Muy Pois pocas. eres Pois xove. estuvo moitos anos en Muy primeira. pocas. Sí, pero Caray. estuvo más tiempo el Sporting de Gijón. Y tengo Pues más ahí- memorias del Gijón en primera que Ahí del xa Depor. me Pois Home, outra a ver, máis eu non memoria, soy seguidor do para que teñas Deportivo. memoria, No, sabes soy cal del Gijón, sabes por cal eso é o mismo lo equipo, digo. sabes cal é o equipo despois de Madrid e Barcelona que máis Supercopas de España ten? Empatado co Bilbao, empatado co Bilbao El Bilbao. e o Deportivo. máis que? Supercopas de España. Saca el Intertoto, anda, por favor. Pero porque ahora xa se eliminou ou porque No, digo, para que ganaron teñas ahora, recordos, hombre, para que teñas recordos, o sea, Pero- tú ves cando se ganan os Pero títulos, no se estabas, sabe. tú no habías ni siquiera nacido en ese entonces. Perdona, sí. Bueno, Eu ganei Eu sí, que son máis maior que todos Eu vos, teño que confesar que eu fun ver a final contra o Valencia Eu tamén. a Santiago Bernabéu. E eu tamén. E teño Ya existía recordos la de rueda. que irme uns... ya existía la Más rueda. Os chuzos de punta. Sí. E Se devolver estaba os 10 inventando minutos el que juego, ¿no? faltaban En ese momento. con Manolo que leváramos un boc. Por certo, que sigue existindo a Peña os Zorros. Sí, Mira, falando ahora de que estábamos debo a falando Cristina, filla de Castor. da rivalidade así de por Celta. Oye, hai momentos moi bonitos que non foron máis alá do Deportivo, home, que algunha empuxón ou demais entre Mostoboie e Almiña. Moitos momentos que era que Bueno, Giovanella, as bromas de Giovanella con Manuel no, bueno, Pablo, pero eso xa esas foi aí, cousas eso todas. foi- Memoria histórica. Yo la verdad... es Bueno, que pero es bonito yo recordar yo pa- moriría- Paquioano, bueno, a memoria ir a histórica- Riazor y escuchar el himno gallego en un derbi, porque creo que eso dicen que es impresionante. Pues eso lo vivimos en Carballiño esta temporada. Claro. sí, Carballiño. Sí, bueno, yo me refiero en un ámbito primera división. Lo pide Borja Iglesias, En un derbi en primera campo división. grande, Que eso é buenísimo po fútbol. que salga galego. Iago Eso é Aspas moi bo. y Que tamén, ponga la oye, mano en el que pecho. tamén que vos parece da iniciativa esa cando de que fixo Celta de levar as uñas pintadas como fai Borja Iglesias Bueno, ou tal, en porque contra de que hoxe unha en día que personalidade de queremos Borja hoxe en Iglesias día non que ten queremos outra erradicar a persona, non se leva xenofobia, Vamos a a ver. homofobia o demais no tema a mí do fútbol. pareceme que son cousas que están sacadas de contexto en este caso. Ahora ben, de que este señor faga esa manifestación, o Borges me parece razonable. E que o critiquen tan ferozmente, pois non me parece xusto, non? Cada un pode facer o que lle dá a gana. Sobre todo que é un rapaz moi entrañable, un rapaz magnífico. E o que fixo a afición do Celta, pois tuvo ben, non? De desagravio, pois pintar as chimas. Pero é unha anécdota que eu creo que hai que sacar do campo de fútbol todo ese tipo de cosas. Sí, Igual que que a es politización. una lástima que pase Igual que a eso. politización, non? Que a veces se fala. Pero faise tamén co racismo, Sí, igual, pero son todo cuestións isto. que... Pero que- también es una cuestión que al fin y al cabo afecta al jugador. O que pasa Claro. que eu creo que eso vai ser moi difícil de, o sea, erradicar e erradicar, sempre vai haber energúmenos. está claro. Sempre vai Lo tal, mismo- lo porque mismo é pasó un con tema, Guti. porque estamos falando de que é un tema visceral, o sea, no Sí, fútbol, sí, sí. Pero cando hai ti que dar a estás importancia que hai que dar. Sí. E a veces eu penso, con todos os meus respetos, dase demasiada importancia, cando hai Sí. cousas máis importantes. Sí, Bueno, sí. también estamos hablando de que hoy en día esos temas son
temas muy delicados, Muy sensibles, temas que sí. hay que tratar, Eu creo que que es no- algo que no se vale. Non nesta pasa vida. nada, pero creo que hai que escapar dese tipo de cousas. Si non Desde o meu darlle punto de a vista. importancia que Pero ten. no momento Hay que que darle- sucede, hay que darle no momento la que sucede, importancia, e que eso hubiera sí. esa reacción por parte da afición, eu aplaudo, nada máis, pero preferiría que non sucedera. Comprendes? Pero bueno, Es que desgraciadamente... no se tendría que haber llegado a ese Non, límite. igual que non se pode tirar un plátano a Vinicius, Exactamente. cosas deste tipo, non se pode facer. Ahora Ahora ben, xogadores como a perdón, que te interrumpa, como aquel do Barça, Alves, que comeu. sí, Ya sí, non sí, sei. sí. Comeu, Quero non? dicirte que... Mm. Pero No. Es que canto menos claro, aí entra o que di Chema, canto menos importancia lle des Eso no fútbol pasa en primeira, en segunda, Pasa, Y lleva podeche pasando decir toda la vida. Julio. Na eliminación do O sea, Madrid pero co esa Albacete porque tamén damos importancia. tiraron, Sí. tamén Claro. tiraron, tamén pasou. Pero aí tamén está un pouco, digamos, o perfil de cada xogador, non? Porque hai máis xogadores que se prestan, Vinicius se presta, desgraciadamente para él, para que pasen estas situacións de acoso, de malas maneiras que Sí, pasan que- por enriba do fútbol. Claro, porque o Madrid ten outros xogadores. Achecaban de que Vinicius é que insultaban é que porque pa- de é que color. non pasou eso, porque Vinicius ten un- Rudiger, Tchouaméni e Pero tal, e non leva... de cor no Madrid son 8. E que casualidade que solo insulten a él. Claro. Pero Decían vamos a ver, racismo. Pero vamos a ver, É que as buscas. Vinicius é un pedazo de xogador, pero ten Sí. un problema que eu non o vou educar, terá que educar as Sí. persoas cercanas a él. Pero eu penso que a veces é un pouco provocador hacia o No, público. un pouco non, moi Cando provocador. non quería chegar, entonces alguén ten que tomar medidas nese. Pero, nese- a ver, pero eso está dentro de él, es como... No, 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 Pero es que lo mismo é lo- como, lo mira, mismo lo hace el aquí hai Cholo un pequeño, Simeone, aquí por hai un pequeño ejemplo. problema. A vamos ver, e logo ese ti- señor é un xogador de élite mundial. É un xogador no cal os rapaces se fixan os nenos. Precisamente por eso. Claro. Entonces, Ese non é un exemplo que hai que trasladar. correcto, Mira, ese é o que quero chegar. Ayer- Pero hai xogadores, ayer- mira, hai moitos xogadores que levan sido grandes, que levan sido tamén moi viscerales, Bueno, pues, moi no, controvertidos. como este caso por, no. por exemplo, Hay que no diferenciar Celta, ser visceral no Celta, con ser provocador. Claro. Vinicius es provocador. Eu Y recórdame- es chulo. ¿Y el Cholo? El Cholo es lo mismo. A mí solo que Vinicius él no está- recórdame a no está otro completamente xogador. dentro del campo, ¿eh? Esa chule de Vinicius, qué bueno soy. Y el Cholo mirarse no. el escudo, vingarse con el público. Y el Cholo no. Protestar todas las jugadas a los Son árbitros. totalmente El Cholo Son Simeone, cosas el Cholo, distintas. el Cholo Es Simeone distinto. no vino aquí Bueno, tamén a o que hacer pasa que, peinetas. a ver, o que pasa que o tema de Vinicius de encararse cando falo da época de Carleto, cando se encaraba, cando tal, non sei que, é que eu creo que lle tiñan que decir, mira, ti dedícate a xogar, que é o que tens que facer. O público non é que sexa soberano, porque se che están insultando, increpando e demais, xa teñen que tomar as medidas que teñen que tomalas, que son os comités disciplinarios e demais, e el xogar, e punto. E canto é o que decíamos. Pero Pero vamos a o que ver, dixeches de cando foi Alves que colleu o plátano e comeu, non? Pero Se el non fixera caso a eso, xa. pois hoxe non estaríamos Bueno, pero- falando de eso, nin fai tempo Pero que non estaríamos hai que ser falando de eso. provocador. Por exemplo, Mbappé me parece un tío correcto. Outro día tuvo un detalle que non me gustou nada, que foi que cando foi a final co Barça, pois non quería que lle fixeran ali o No, pasillo. pero, chama, ele non é quen para dicirlle aos compañeros. Pero algo yo dixo, pero que sei que yo Sí, dixo. sí, sí, dixo que se viron as imagens. Pois por isto que dicir, mal feito, non? Que eu teña unha persona que gran xogador e aparte deso, pois unha persona razonable, deportista e tal, con os valores que se lle supón, e outro día non me gustou, non? Non me gustou Y eso. otro jugador que tampoco me gusta su comportamiento es Aspas. Otro jugador siempre tiende a protestar, a dirigirse al público, a hacer aspavientos. Bueno, vamos a ver. Es más, yo recuerdo un par de partidos en los que invitó a los compañeros pero a irse también del campo. es un jugador muy no, carismático, ¿eh? vamos a ver. No, hablamos de provocación. Mira, Leo, voy a decir algo. Aspas é así, visceral tal, pero nunca falta o respeto. Iba a reclamar. E eu recordo, na época de fai anos atrás, dese Barça que ganou moitos títulos e tal, e non sei que, aquelo que pasou co Chelsea, que rodeaban o árbitro. Rodeaban o árbitro. No hablamos de lo No, mismo. sí. No hablamos de lo Rodeaban mismo. o No hablamos árbitro de e lo non, mismo. e non sacaban unha Estamos amarilla. falando- no, Van estamos falando xogadores do diferente. Celta e rodean o árbitro, unha amarilla, outra amarilla, outra amarilla. Pero son Eso cosas está distintas, documentado, estamos eso falando lo dunha podemos No, ver en estamos, vídeo. estamos hablando que tamén el dunha reglamento ha provocación cambiado dun mucho. xogador, non estamos falando dunha tarjeta amarilla. Vinicius comparte con os meus Bueno, compañeiros. pero eu estou dicindo de que non existía a mesma vara de medir. Pero No, también- no, pero ahora cambió. Pero ya ahora el reglamento cambió ha cambiado moito. mucho en eso, que recordemos que la temporada pasada
la regla Son cosas era que distintas, solo el son. único que podía acercarse al árbitro Capitán. era el capitán. Sí, mira. Mira, eu vou que para mí está bien. eu vou a Balaídos e vexo que Aspas non leva cambiado en ese aspecto que diste, Leo. Porque Pero es que un pasa, jugador con como é un actitud. xogador que xa ten certa trayectoria, oye, que é pois querido, e que non Pero en Cortés non outros quita lo sitios valiente. é odiado e demais. E xa os árbitros tamén lle teñen outro Roberto, tal. Porque se Vinicius vai é un- respetar, non é o mismo que lle Vinicius é un vaya a gran reclamar. xogador, pero é un provocador. Pero vamos a ver, Nada non máis. é o mismo que A lle mí vaya. recórdame a Robinho moito, Pero Vinicius. No, Na época... nada que ver. No, Nada que ver. Porque era un xogador tal e moi protestón, moi... Tú podes ser un bo xogador. Hubo un xogador no Deportivo Valerón que era un auténtico cromo, pasaba por aí e nunca tuvo ningún problema con ninguén. Un pedazo de pan. Nin con árbitros, ni con xogadores, porque era un cabaleiro. Pero Chema, os anos que leva a Liga Española, tú que xogou recordas que teña tanta polémica como Bueno, Ningún. eu vou falar a miña Levan a- contra, tanto como el non, pero tamén é, non sei se é porque é brasileño tamén, pero Yalmiña tamén picaba Pero moito. Yalmiña non provocaba ao público. No, É tipo Neymar, Provocaba era... aos Sí, o xogadores Neymar, é contrarios. Sí, sí. Os xogadores contrarios, pero que Vinicius, Sí, volvo a repetir, se é un encara- gran xogador, se encara provoca co público. o É contrario moito. e o público. Sí, sí, sí. É moito. É verdade. Yo tamén Como recuerdo... Buscas pola Arturo man, Vidal, buscas bueno, pola man. Y también recuerdo Como hay que muchos enfrentamientos de Cristiano Ronaldo, que el público habitualmente le pitaba. Sí, pero el público le pitaba a Cristiano Ronaldo y cómo que mandaba a callar a Cristiano. Que eso lo recordé. El otro día me salió en un vídeo en el que, igual, Bernabéu pitándole a Cristiano Ronaldo por un Pero, bajo a ver, rendimiento. Partido siguiente. Roberto, estás manita. falando de xente Pero moi non é esa a residente, cuestión. pero tamén fixo cala a Raúl o en Claro, Barcelona, y no- pero non era claro. Y no le residente, pitaban, y no le acabou. pisaban. E acabou. Y la- Pero y- que este- Pero hai que saber no. facer as cosas e con educación, como Raúl. Y Vinicius, perdón, no metió 5 goles, pero el otro día es un partidazo y también levantó al Bernabéu Pero a aplaudirle. volvo ao mínimo, pero estou dicindo que Vinicius é un pedazo de xogador, pero que ten un pequeno problema. Sí. Un gran No, no, un gran. Bueno, Como é gran xogador, ten ese gran problema. Entonces, Volvemos a él lo ten mismo. que El pensar tema que- psicológico. Ten que haber alguén que dicirlle que hai moitos rapaces, moitos aficionados ao fútbol que se fixan nel. Que é o que el creo que non se dá conta, porque hai cousas que fai aspavientos, a veces que non debe facer, porque Claro hoxe que as non. cámaras No. collen todo. O que falamos, os mira, valores mira, que yo- queremos yo- comunicar a través do fútbol Yo que tamén. di de Vinicius, xa o Arbeloa nas declaracións que dixo, xa o empezou a darlle o ese abrazo, Sí. ese agarimo, xa dixo que cando el xogaba, cando tal, era o xogador máis desequilibrante que había no Bueno, mundo. pues está en tal. su papel, es está en una su forma papel. de animar Oye, al pero está en su jugador. papel. Eso Pero está non- muy bien. Eso non yo escoitei a A mí- Xavi a que mí eso me dixera, parece mal. sabes, que falara de que, oye, porque nunha rolda de prensa Hombre, a un, tampouco- a un No creo que entrenador pregúntanlle, mira, ¿qué sucede co desempeño de Vinicius? Notámoslo tal, no Pero sé o qué. problema, Oye, Roberto, do Tampoco Xavi- creo que do llegue Xavi xa Hansi estaba Flick y xa- abrace a Cubarsí y decirle de, oye, qué bueno eres. Bueno, a Xavi tampouco lle dieron moito tempo para claro, facelo, claro. porque en O tema 6 do- meses tampouco se pode criticar a o tema do un Xavi- pedazo de entrenador, Claro, para o min. tema do Xavi é que estaba avanzado todo. Claro, sí, y esto non é só varios Vamos a ver. xogadores. Roberto, cando Vinicius lle cuestiona a Xavi delante de todo o mundo de que o quita, si tú tens que ter unha autoridade e te está respaldado pola directiva, é dicir, a mí me pasa isto como entrenador sabendo dun equipo que, porque se isto, eu estou no Salamonde e está Vinicius, pois non me queda outra alternativa que poñelo, pero no Madrid non pasa absoluto. Tampoco. Claro que non hai que facelo tampouco no Salamonde, pero quero che dicir, o que ten que ter autoridade e o apoio da directiva, o entrenador dicir, usted non me xoga o próximo partido. Es que eso, o que acabo de decir, eso ainda, vou decir que vai máis alá, porque eso é un irrespeto, non só a Xavi Alonso, é un irrespeto ao público, Bueno, é un primeiro aos seus irrespeto compañeiros. aos compañeiros, grupo, porque vai grupo, entrar porque por un xogador, Eu é un estou para salir irrespeto ao a todo. campo por un compañeiro e empeza a fazer as pavientas e depois de que vai este... Claro. vou salir eu. Que corre él. Claro. Que pasa? Que Arbeloa agora é un afortunado. Por que? Porque os xogadores non son tontos, teñen cabeza e son de carne e hueso. E saben que veñen dun problema moi grande, Bueno, que están señalados. Ar- Entón non lle queda máis que seguir as órdenes de Arbeloa. Porque se non sigues as órdenes de Arbeloa, así sí que arman. A mí non me gustou Arbeloa outro día, No, Arbeloa es el niño mimado de Florentino, era Porque era el topo del vestuario. Era o que supuestamente, exactamente, que o no vestuario era o que decía, oye, Bueno, tal, vamos- vais a ir o tal. o Vamos a demás. cerrar el programa rápidamente hablando de los partidos que se vienen estos días. Ayer jugó el Madrid Champions, hoy juega el Barça
¿Cómo vemos al Barça contra el Slava Praga? Pues yo no las tengo todas conmigo, ¿eh? El Barça en Europa está mostrando una cara bastante regular y hoy hay que ganar sí o sí. Bueno, Y sin Lamine partido Yamal, que es un jugador que estaba en buena fácil, ¿no? forma, creo que es un partido complicado. complicado. Yo creo que sí. Luego, fin de semana, tenemos un Barça-Oviedo. Ahí sí que me parece un partido más sencillo, viene un equipo que está en descenso, en el Nou Camp, creo que puede ser un partido cómodo. ¿Cómo? Pero puede ser peligroso. Además, Un seguramente equipo- creo que va a rotar Flick. Depois se ven xa a Copa do Rei, non? Xoga contra o que eliminou a Madrid, contra o Albacete. Ah, no juega contra el Madrid, Bueno, ¿no? Bueno, Yago, ayúdanos tú un poco. No. El Bueno, Madrid, pero el porque Madrid sé el que sábado, reclamó Madrid. Villarreal. Ah, vale, no Partido sabía eso, difícil, vale. partido difícil. Los equipos Villarreal. Es que el Villarreal yo lo veo un equipo muy. Está a 4 puntos. Me encanta, es un equipo que me gusta su forma porque trabaja cantera, ahora hizo muchos fichajes. Marcelino me parece buen entrenador, pero sí que veo que es capaz de todo y de nada a la vez. O que é moi curioso falando do Villarreal, porque é curioso, porque na Liga o está facendo moi ben. Está moi ben en Na Champions Europa, non ganou un en partido, Europa non? horrible. Quedou eliminado. Indaonte perdeu na casa, remontoulle un Ajax que tampouco é un Ajax de antes. ¿Y é no un será Ajax- porque se está centrando en Liga? Quizáis, pero bueno, eu creo que ten plantel para competir nas dúas competicións. O Ajax levaba metido un solo gol. Veremos el hasta sábado. Yo onte, pienso que hasta también es onte. un partido muy puntual para señalar o no a Arbeloa mismo. É, Para ver cómo salen los jugadores. Digo, es un partido fuera. é un pero partido moi es complicado. un partido muy complicado también. Que Villarreal é un equipo, a min gustame moito, a verdade. É un dos mellores equipos que fai as transicións máis rápidas da Liga. Sí. El Celta que visita Noeta. No, bueno, primeiro mañá hai o Celta Lille, que Bueno, el Celta Lille, perdón, sí, es verdad. que é un partido moi importante, que son de ese tipo de partidos que che dan un punch. Que quere Hai decir que con ganar, eso, Roque. de que hai que ganalo porque Pero o sea, que fan non un punto de inflexión, sino que dan ese seguir hacia adiante nunha boa É dinámica, unha ¿no? final. Pero pincha mañana Sí. o pincha mañana o pincha en Liga el Van fin a de estar semana, arropados porque vin hoxe que Bueno, sí que nos están estamos con nunha el- boa dinámica, de 18 puntos levamos 15 Pero en fíjate, Liga. Roberto, que esta mejoría coincidió con el descanso europeo. Claro. Tamén, bueno, sí. Vamos Es a ver que ahora es a qué lo que pasa voy. con la vuelta de Europa. El Celta es un Pero equipo. estamos el falando Celta es dun un equipo. que rota dun dos equipos claro. que máis rota a Yo plantilla solo digo na que Liga. a verdad la sí que- mejoría coincide. Sí que rota, bastante. Pero- Claudio, A ver, no- hai algo importante no partido de mañá do Celta tamén, que non pode contar con Ilaid Moriba por sanción. La salida de Fran Beltrán y eso, ahora tamén. bueno, Fran Beltrán xa non Ten estaba rapaces xogando, da xa non casa. se contaba con él porque xa se sabía que non iba a renovar, entonces pois xa el xogou poucos partidos. Sí, de titular que pasou, desde de aquí ser titular eu a- pois quero agradecerlle pois tanto a él como a Mingueza, que tamén se vai, porque oye, mentras xogaron diron o sea, sei que tamén ven regresa a Fer tamén Fer López está a caer porque meteuse o Valencia, É que estaba se problema metendo o Valencia tamén, que quería aí. hai desto. Aí, bueno, a ver, de momento non Es se que sabe. empeñaron la Intertoto ahora De y momento, ya pueden a pagar ver, un o poco Celta o que más. quere son 18 meses de cesión, o sea, o que queda de temporada máis outra. e a outra. De momento xa creo que cerrado está dos 6 meses. Hai que ver se consigue outro. El Ben tamén baixase a súa ficha. El dixo que solo quería, se salía cedido a outro equipo que quería vir para casa, para Vigo. Entonces, pois... Bueno, y rápido, por último, el Depor, partido bonito, Racing de Santander, ya estuvimos hablando un poco. Partido Victoria. Muy complicado. Un equipo muy goleador, el Racing de Santander. De hecho, creo que es el máximo goleador de la liga. De 10 primeros goleadores, creo que tiene 3. Y eso me parece una auténtica animalada. Creo que sí que es verdad que a ser Villalibre está lesionado, no juega. Sí. Pero bueno, partido muy Está moi difícil. ben o xogador este cedido por Bilbao, o Racing Santander, o dianteiro este. No, y ahora veñen, falando de Celta, Celta acaba de ceder 2 xogadores. Ah, sí, Sergio Y a Rodríguez, Damián ¿no? Rodríguez. A Damián Rodríguez, perdón, y ahora creo que era outro tamén Canteirán, O que foi Racing. cedido. Sí. Eu coincido co que acaba de decir. É un partido moi importante para o Deportivo e un punto de inflexión, porque se gana vai se poñer con independencia que ainda empatando, perdón, eu teño as miñas dúbidas de que o Deportivo
na casa non está tan contundente como fora. Sí, como que están máis presionados ou non sei. Xogan máis a gusto fora. Xogan Sí, máis a penso gusto que sí. fora. Bueno, eso tamén lle pasou ao Celta, ao arranque da Pero bueno, eu vou temporada, decir, da igual que xoguen fora ou dentro, digo, a tema afición, a verdad que se Sí, comportan moi sí, ben, bueno. e penso que non é por tema, igual é máis por presión dos xogadores de que temos que facer ben na casa, non sei. E ten un acompañamento fora deportivo de afición enorme. É dicir, en todos os campos que van, sexa onde sexa, hai moitísima xente. Lembrademos aquí, cando xogara o Deportivo aquí en Primeira Federación, que había cantidad de xente, eu me lembro porque viñeron moitos amigos meus de Coruña e estiveron aquí. Entón, aí andamos. Bueno, pues veremos qué pasa hoy, mañana con el Celta, el fin de semana con los otros 4. Y nos veremos la próxima semana en un episodio más de A Portería. Chao. Hasta luego. Hasta logo. Hasta luego.